Tahajjud namazın Allah Taala momun musulmandardın arasından özü tandap algandarıgına tahajjud okuşadı. Arganday adam tahajjudga tura berbeydi. Kalagan adam tahajjuddu okuy berbeydi. Engsegen ele, kıyaldangan ele adam tahajjudga tura kalıp okup kete ber albaydı. Tahajjudga Allah tandap ilham berip koygan insan turadi. Tahajjudga turganыңızda ушунчалык сүйүнүң, кубанычыңыз койнуңузга батпай, көзүңүздөн жаш чыгарып, былкылдап ыйласаңыз да аздык кылат. Анткени сиз күнөөңүздөн арылууга, күнөөңүздөн тазаланууга Аллах тараптан тандалдыңыз. Эй бендем, мен сенин күнөөңдү кечиргим келди. Seni beyişlik kılgım geldi. Sen surансаң да, суранбасаң да, екі дүниенің байлығын қазынасын саға бергім келді деп сізді таңдады да.